Arabia. Usinichi inayopatikana kati ya Damaske na Edomu wa mashariki ya jangwa la Arabia. Kitabu hiki mwandishi hajulikani, wadadisi wanafikiri ya kwamba ni Musa ndiye aliyeandika wakati alikuwa yeye kimbizini komediani. Kitabu hiki mwandishi hajulikani, wadadisi wanafikiri ya kwamba ni Musa ndiye aliyeandika wakati alikuwa yeye ukimbizini komediani. Neno kubwa la kitabu hiki ni kujaribiwa na kuteswa pamoja na kushinda. Neno kubwa la kitabu hiki ni kujaribiwa na kuteswa pamoja na kushinda. Neno kubwa la kitabu hiki ni kujaribiwa na kuteswa pamoja na kushinda. Watawadia ulinganisha Ayubu ni mfano wa Yesu. Yesu alijaribiwa, Yesu aliteswa, kwa mwisho akashinda, na leo ni mzima. Watawadia ulinganisha Ayubu ni mfano wa Yesu. Yesu alijaribiwa, Yesu aliteswa, kwa mwisho akashinda, na leo ni mzima. Elifazi, Bilidadi, Zofari pamoja na Eleho. Elifazi, Bilidadi, Zofari pamoja na Eleho. Kini huyu Eliu ndiye alikuwa rafikiye kimwema. Kini huyu Eliu ndiye alikuwa rafiki wake mwema. Eliu huyu ni mwana wa Barakeli wa kabila la Buzi wa jamaa la Naole, ndugu ya Ibrahimu. Kwa hotuba yake yeye alisema kwamba Ayubu alikuwa karibu na Mungu. Kwa hotuba yake yeye alisema kwamba Ayubu alikuwa karibu na Mungu. Ayubu mali zake zilisha, watoto waliisha, hata mwili kuharibika, lakini hakutoka katika imani. Alitumaini kwamba mizizi itakauka mchangani, lakini kwa hewa ya maji itachipuka tena. Lakini kwa hewa ya maji itachipuka tena. Lakini kwa hewa ya maji itachipuka tena. Ayubu mali zake zilisha, watoto waliisha, hata mwili kuharibika, lakini hakutoka katika imani. Alitumaini kwamba miji vitapokauka mchangani, lakini kwa hewa ya maji itachipuka tena.
lakini kwa hewa ya maji itachipuka tena. Na sisi wa Kristu ndiyo miti inayosemwa, tukiwa ndani yake tujapoharibika mili ya unyonge, twajua siku moja tutavikwa mili mipya. Twajua siku moja tutavikwa mili mipya. Maji haya ni Yesu Kristu, mto wa uzima, na sisi wa Kristu ndiyo miti inayosemwa, tukiwa ndani yake tujapoharibika mili ya unyonge, twajua siku moja tutavikwa mili mipya. Twajua siku moja tutavikwa mili mipya. Enyi wajane, enyi mayatima, mujapojaribiwa, mujapoteswa, mujapokufa, usikate tumaini. Ngoja siku moja, parapanda likilia, sote tutanyakuliwa na kwenda mbinguni kwa Bwana. Sote tutanyakuliwa na kwenda mbinguni kwa Bwana. Enyi wajane, enyi mayatima, mujapojaribiwa, mujapoteswa, mujapokufa,